Ne oldu? Анан ошо келип кашкырды келип, анан аю башына урат экен да кашкырдынчы. Сен неге коенектерди келип коркутасың? Булар кичинекей Nasıl oldu bu? Tayağı vurup geldi mi? Başka koyuna güne bakaldı bu. Коенектер илебай калды анан. Yuka cıp kaldı bu. Үйүндө калып калышты. Анан жакшына жашап калышат экен да коендор. Апасы Koyun болуп. diye apatın deden böyle etkin mi? Аю апасына жардам берет экен да. Аю. Anne sütü apteli böyle etkin mi? Sütü çekken mi? İle okul etkin mi? Ооба. Ona kırıcı kapıtı kalıtken apatın. Apatın kırıcı kapıtı kalıtken. Жок, карышкыр жанагы коенек кичинекей коенекти жейм дегенде аю келип жардам берет экен да коенекке. Анан кийин кашкырды урушуп айдай берет экен да. Bana nerede kalıcı okul dedi mi? Anne yine okul dedi mi? Bugün ne koydu? Sen sagınma demedin bile kızım. Экинчи укпай эмес ошентип уктуңбу? Бар жогу болуп сенин акылың жок экен го деп урушат экен да аны. Ha taptım. Taptım ben. Карышкыр таштап кетип калыптыр а? Bana pamara. Кашкырып кетип калды кызым. Yakta açtı. Жок. Yakta aç. Yakta aç.